nkarhi na vanhu vutisaka ku kahlekahle risimu leri i ra mani. Okay, va ti vitana Soweto String Quartet, vito ra ntlawa. Album ya kona yi thyiwe Zebra Crossings, risimu ra kona ri thyiwe Khwela. Hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nkaya tibira ntsena yi bile ya 12. Mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimu atiwa Jimo xitlhangwa maxingiritano wa xicecana makunelo wa ndandasi ni ku amukela ka nangona ku Afrika Wa Vulavula wu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa. Hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu ni kha ni ku amukela u ri la a Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na ku va audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za. Kuna ku vulavula kukulu ka leswaku maphorisa ya le eAcornhoek ya le ku tsandzekeni ku sirhelela vaaki ngopfungopfu ka tindhawu ta le Bushbuck Ridge eAcornhoek hi ndlela yaleyo kwala ka tindhawu leti ti nga kwala eAcornhoek machudeni lava nga kwala ka xikolo lexi xa FET ve le ku tshameni hi ku chava hikokwalaho ka ku va ku hetelela ku tikuma ku ri na vanhu lava va tsandzekaka ku va huwaku hi swibamu ndhawu liya. Va rin'wana biwile tolo hi vaaki va sindziseka ku teka nawu va veka mavokweni ya vona hikokwalaho ka ku va lava a va fanele va vona ka va kha va endla swanga nchumu va nga ri ku endleni nchumu. Se ni kombela mi hi pfuna ku lava tatana Mdluli va vulavulela xiphorisa xa Mpumalanga hi le ku va laveni hi vakumi hi ta kota ku tiva kasi hikokwalaho ka yini va nga sirheleli vaaki lava nga le ku kombiweni hanga yi vona laha ka tindhawu ta le eAcornhoek. Timolo van'wamabindzu va le ku vileleni hikokwalaho ka ku va kha ku tshama ku bolisiwa ti-ATM. Va vukosi mi kwihi loko xiyimo xi te tani, tihosi mi kwihi loko xiyimo xi te tani. Ku le ku tikeni swinene mingisero Munghana Lonene FM. Ri kwala Mpumalanga ku na un'wana laha a nga vulavula hi timhaka ta ku a ta tsakela ku Afrika Wa Vulavula yi ta haxa ku ri sweswo swi le kule ngona hina. Vufambisi byo byi teka xiboho xa ku vona ku ya haxa kwihi rini loko ku endleka yini, kambe hayi na ku pfumela ku ri va ta va kha va swi twini ku endleka yini mingisero Munghana Lonene FM. Namuntlha ka Afrika Wa Vulavula hi lava ku landzelerisa timhaka leti ta mhaka leyi vulavuriwaka ya leswaku ongeti bandla ra African National Congress a Limpopo ri teka xiboho xa ku fanele ku thoriwa hi vuntshwa meyara wa masipala wa Collins Chabane. Hikokwalaho ka yini ku fanele ku thoriwa meyara wuntshwa hi vuntshwa hi ndlela leyi ta va kha hi bula na va ANC Limpopo va hi pfuna ku twisisa ku mhaka leyi kantswa hi ndlela yeleyo. Kasi Statistian General na vo va yime ku lunga ku lava ta hi nyika tinhlayihlayi ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku ndlandlamuka kumbe ku kendlandlamuko ka ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga. Se va ta va kha va bula na hina hala ntsungeni wa awara ya n'we nhlekani lowu u yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka 0860 002543 na ngetana kambe 0860 002543 ni ta ri teka riqingho rero u va mingisiro wa mina wo sungula endzhaku ka leswi. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Amukeleni mingisiro wo sungula hello nhlekani. Aye njhani? Hi pfukile n'wina minjhani papa? Hi pfukile. A khensa swinene i mani kumbe a mi lava ku tiveka kumbe mani? Hayi a swi bihanga a swi lava ku tiveka. Loko lava nkingha ya wena yi lunghiseka ku le ka ku tiveka, loko nga tiveki a swi tshamisekanga. Na khensa. Me vito hi me Themba Xivongo ni tivana ni tshama kwala Somerset. Oh, okay. Ya. Se mi ri timhaka ti nga n'wina mi pfale xikolo musi hi swona? Ya hi swona. Ku vana va nga dyondzi? Ya. Hi vana hikokwalaho ka yini? Ndi tirhile exikolweni, ndi nyikiwe thendara hi ti 27 ta n'hweti ya vusikisi lembe ra ku hela. Ndi byeliwa ku loko ndi karhi ndi yi bitsa a yi vulavula yi bidiwa hi 240,000. Ndi nyikiwa mintirho leyi ndi va ndi sungula ku va ndi lava ti-gradari tanihiloko ndzi ri mucontractora mara ni nga ri na switirhisiwa swa enough. Ndi lavetela gradari ndi ya yi kuma, ndi lava TLB ndhawu leyi a ndi fanele ndi tirha ka yona, ndi endla ground yi na maribye ni tlhela ndi yi biyela, ndi vuya ndi endla na volleyball laha ni va vulavulaka na netball na soccer ball. A mi ndla timbala ta mitlangu kahle kahle? Ya, ta mitlangu ya vana va xikolo exikolweni. Xikolo lexi mani vito ra xona? eMadiba High School. Madiba yaloyi wa Madiba yaloyi Madiba?
eMadiba elwewa president wa helwe anga famba abakhile nipraye Madiba High School kwala Somerset. Yeah, kwala Somerset. Okay. Se ivi loko hi 20 mete n'wa xemu ne 2022 ivi mi aka mi endla hinkwaswo swoleswo mi heta se xiphiqo yini hi vuye hi endla loko hi sungula ku endla hi nga swi tivi swa ku emali yi se va yi dyile vo va ndzi thola loko ndzi sungula ku endla vo va dya mali se ndzi endla ku twakala makungu ya ku mali va yi dyile va i mani la lava nga ndzi byela ku mali va yi dyile a ni nga ta va vula hi ku hi vona lava kalaka va nga benefiteki va nga na tshuka va zondeka ni vula lava va nga yi dya mali i va ma va nga yi dya ku twakale ku yi dyiwe hi SGB a ni ri la ka xikolo xa Madiba ku na SGB ku na principal swi twakale ku SGB mali se va yi dyile kambe njhani hi ku xikolo a xi tholi xa thola xikolo ku mi endla sweswo hi leswi ni nga swi tiveki ku xikolo na SGB xa thola na mara leswi ni nga swi kuma a swi advertise-wile un'wana na un'wana a applya kwala matiko ra Somerset na Justicia na Nkunya Mahembe na vo Belfast around kokwala kusuhi hi vuya hi applya hinkwerhu I advertise wa hi mani hi SGB ya xikolo xa Madiba kumbe a ku advertise public works kumbe education a ku advertise xikolo xa Madiba ku nga la ni nga swi tiveki swa ku principal i party SGB party mara a ku advertise varhangeli va xikolo xa Madiba okay se mali leyi nga dyiwa leyiwani mi vula ku yoho a yi huma kwihi a yi huma ka lottery yi va nyike ti-funds ta ku veni va endla swa mitlangu ya vana va xikolo ya mali ya 250,000 se va vula ku loko se ni bidile ni winile va vula leswaku 10,000 va la ku endla hi yoho board leyi nga ta vula leswaku Madiba yi kumile mali leyi nga fanda hi lotto a swi sungula ku hoxeka kwalano musiku n'we mi nghena kwihi kumbe n'we va charge 240 me a ndzi vulavule hi yo mali leyi a va yi vulavulile vova ya 250 se vo va vula ku no mali leyi va nga yi nyikaka mehe i mali ya 240 se hi sungula ku negotiate tanihiloko se ndzi bidile ndzi winile se ndzi understand ndi ku no it's fine a ku na problem a swi ndlisangi swona kahle hi ku a ni ri ku va mi ta tsala bodo leyi a va fanele va yi hoxe kwalaya ka n'we yi ri va specification xa tender yaleya ku hayi loko a nga ta wina la i fanele a swi tiva ku kwalaya ka mali yaleya 250 i fanele a tlha tsala na leswiya swa ku ya a swa hetisaka xiswona se miako leyi a mi bidele yo mi endlile yi herini hi endlile isikora thuku va yi hela a yi helanga hikokwalaho ka yini yi ri kota to lexi xi endlaka yi yima yi nga heli i mhaka ya ku agreement ya a yi vula leswaku ku ta va na phase 1 na phase 2 se ka phase 1 liya ndi yake hi ngqondo ya mi a ndi la ku yaka ndi heta miyako hinkwayo ni nga si claima ndi se ndi claima ndi hetile mara hikwala ka mahememe ya vanhu ya ku vula swa ku mali nga ku yi dyiwile ku pfulapfula ti-case mali yi dyiwile se ndi ku no hikuva already se ni nga kusuhi ni ku heta yima ndi claima as a phase 1 ndi vona leswaku xana leswi va swi vulavulaka ku mali yi dyiwe hikanene na hi ku loko ndi fonela chairperson wa SGB i vula ku mali a yi dyiwanga yi koho ndi fonela principal a ku mali leyi nga dyiwa i ya xikolo leyi ya ka weyi ya ku ta hi le ka lottery a yi dyiwanga yi koho khuveka u endla ntirho wa wena u nga chavi se ku fika la ni chavaka hi ku na ndi munhu vanhu va khuluma hala ni hala ndi bina ndi ku no yima ndi faka ndi submita loko njhani ya mehe ndi vona ku invoice loko ndi fake invoice ya mehe mali ni ta kota ku yi kuma na se ndi submita invoice ndi la ku kamba swa hikanene mali yi kona ya mali muni invoice ya ma a yi ku 180,000 okay
Yeah. So loko ni submitile invoice ku kumeka ku ni pena nga humi. Va tshame swin'wana swa 10 days va nga respond ka invoice. Ndi tsala papila ndi va rhumelela swa ku ndi kombela mu vulavula mu hlamula invoice. Loko mu nga yi hlamuli invoice la ni nga tirha koho ndi ta ku pfala ku nga ha tirhisiwi la ka ground leyi. So va nga respond. Ndi ya after 10 days se ndi ya personal ka principal. Ndi kombela nhlamulo sa ku no hi ta endla meeting. Avuya a vita meeting after 3 days a rhamba meeting. Loko hi ya meeting a fika ku hi la ku ta kombela rivalelo na SGB leswaku mali ya wena yi jiwile ene yi jiwe u tirha we kuve already asa a yi jiwile. A hi chava ku byela hi vona ku u ta tshika ntirho. So a hi zanga hi ku byela mara hi kombela hi rivaleli mali ya wena u ta yi kuma. Se kumbe Mativa ndana nini Tivani ni khomele ntani foni ya n'we musiya ya swi kota ku mi pressa lexiya xa mute ku hi nga miti loko mi kha mi vulavula loko mo tshika mi vulavule na van'wana ni ya mara ni nga ko a ni nga ta kombela munhu a ni vulavulisa. Okay. Kombela a nga ni phazamisi. Okay, mi yerisani sweswo hi ku ni la ku nghenisa mutshamaxitulu wa SGB ya xikolo lexi mi vulavulaka hi xona xa Madiba. Hi twa ku va ri yini vona kambe endzhaku ka loko ni ta va ni hunde hi kona ku ta korrekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. makumembiri naro thumela tsintsani kupela ora ya khumembiri azangu swihlwela cendani va vuye va kuma mutshamaxitulu wa SGB tatana Ngwenya kambe ni nga siya ka vo tatana Ngwenya ma ni tlhelela kantsongo ka Tivani se xikolo xi pfarile sweswi a Somerset a xikolweni xa Madiba a ku le ku dyondziweni namuntlha A ku le ku dyondziweni namuntlha. Nemetri A ku le ku dyondziweni. Nemetri ni khensini yimani ni amukela Ngwenya Ngwenya nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene inkomo nchikani samwe xikolo xa Madiba xi pfariwile hi ku SGB yi hembele tatana Tivani yi ku na mali a va endli leswi ivi yi nga ha va hakeli n'wina mi tiva yini inkomo not necessarily ku va hemberiwile hi ve na meeting na voho na va department ku va yimele hi circuit manager so hi ve hi vulavula va tshembisa swo ku allocation ya xikolo yi ta va yi ri koho n'hweti yi nga se hela hikwalaho hi ve hi teka xiboho xa ku hi kombela Tivani ku a va hi khomeli hi ta va hakela mali ya voho before to 1 loko ni ku va hemberiwile i ku va ya kuma ku na loko ntirho wu sungula mali ya va yi dyiwile a ni ku kumbexani mi nga va mi vulavula hikuva hi ve na agreement ya ku va mali va ta nyikiwa before to 1 ni vulavula hi ku n'we mi va ni pfumeleli va endla ntirho ka mali leyi a yi nga ha ri kona a yi dyiwile hikokwalaho ka yini lexi xi nga endla i mhaka ya ku loko ku ta va ku vonake mali liya yi thyakile hi ve hi vulavulisa va bangi ya Standard Bank ku a va yimisa mali liya hi vonaka yi kalaka yi nga ha ri kona se va vula swa ku tanihiloko mi fonile ku nga si hela 24 hours swi vula swa ku mali ya n'we yi ta va yi ri safe yi ta va yi nga lahlekangi hi yo mhaka ku tekiweke xiboho xelexo xa ku no va nga choveka va tirha hi mhaka ya ku hi ripotile swi vula swa ku mali yi ta va yi nga lahlekangi ku ve a ku mali a yi lahlekisa yini hi nge swi tivi ngopfu lava va nga ni vutihlamuleri bya ku antswa ka swivutiso sweleswo ku nga va maphorisa hi ku tanihiloko se swi vulavula pheyisi ya koho ya ha ri ko maphoriseni mara tanihi ku hi vona ti-notifications ta mali loko yi nghena ni loko yi huma yo vona mali yi ri karhi yi huma so hi ve hi fonela va department yeliya ya le ka fraud Standard Bank so ku nga va yi fambise ku yini a hi leswi hi swi tivaka
se xikolo a xi dyondziwangi namuntlha ku ya hi leswi tivani va vulaka swona leswi swi kandziyelaka timfanelo ta vadyondzi miri yini n'we hi timhaka leti ti nga fikisa ku vana va nga yi xikolweni hikokwalaho ka ku va tivani va khiye tigede i mhaka leyi tanihi vurhangeri bya xikolo na community yi nga le ku hi vaveni swinene mi ta tsundzuka ku masiku lawa sweswi hi nga le ka wo i masiku ya ku va vana va karhi va fanele va tsala xikambelo so a swi koteki hikwalaho ka ku va xikolo xi nga ri ku tirheni mara hambi swi ri tani i mhaka ya ku tanihi vurhangeri bya xikolo va district va vule leswo swa ku mhaka leyi a ya ha ri le matimbeni ya hina mara namuntlha nampundzu ni vulavula na circuit manager so a kombela swa ku va hi pfumelela ku hi nghena laha xikolweni hi teka some of the documents leti ti nga related na ku tirhatirha ka mukontraktara ni swin'wana leswi nkarhi wun'wana hi ku tshemba ka mehe va lava i ku va va hundzisa yo mhaka leyi ku xikolo xi ta pfuleka ku va mahlweni ku na xi pfaliwe nkarhi wo tani hi ku fika sweswi i masiku mambirhi i siku ra vumbirhi ku ve a hi ro sungula va xi pfala xikolo lexi tatana Tiva na swona ya hi ntiyiso loko va xi pfala ro sungula i ncini xi nga endla ku n'wina tanihi hi vufambisi bya xikolo mi tlhela mi pfumela ku xi fika laha xi tlhela ku xi pfariwa namuntlha a va xi pfala hi swiphiqo swimbirhi swo hambana no i xiphiqo xin'we a hi swiphiqo swimbirhi swo hambana se ku loko xi ta va xi pfariwile hi ve ku va kombela Mr. Tivani tanihi mukontraktara hi tshama na vo hansi hi vulavurisana na voho hi ri vurhangeri bya xikolo xikan'we na district na circuit so lani va nga pfumela swoho ku no xikolo xi ta qhuveka xi ya mahlweni xi ri karhi xi tirha mara ku fanele ku va na ku pfumelelana ku xana mali ya vo va yi kumisa ku yini ku fika lani hi nga vulavula hi vula swo swa ku va ta yi kuma before the one loko allocation ya xikolo yi nghena before the one a mi langute yini a hi langute ku allocation ya xikolo ya ku sungula ya kotara yi nghena kokwala ka May so hi langutele ni ku tshemba ku hi ta va se hi kumile allocation ya xikolo hi ta kota ku hundzisa agreement ya hina vo unfortunately hi swivangelo leswi na meni kalaka ni nga swi tiveki sweswi ni vulavulaka na n'we allocation ya xikolo a yi singhena kambe allocation ya xikolo a hi yona musi yo suka ka lottery se mi endlisa ku yini hi na nandzu lowu hi faneleke hi wu hundzisa wa ku hakela mukontraktara so hi vulavulisana na va district ku hi ta endlisa ku yini hi ku mali ya ha ri ku lavisisiweni hi maphoyisa mara at the same time na vo Tivani va fanele va kuma mali ya vona so va hi tsundzuxe ku hi fanele hi tsala papila ra ku vula swa ku mali yin'wani ya allocation hi ta kombela ku hakela mukontraktara hi yona se va pfumerini hi endle tani a va swi vuyisa papila ra ku vula swa ku kumbexana va swi vuyisa nhlamulo ya ku swa ku va pfumela kumbe a va pfumeli a hi swi tivisa ku nga va ku rini tanihiloko ni sweswi vulavula na n'wehe na allocation ya xikolo a yi swi va kona swi vula ku na loko allocation ya yi loko hi nghena a mi ta mi nga se va hakela tatana Tivani hikuva na mi se kuma mpfumelelo ya hi nga tivi ngopfu because loko nkarhi wun'wani loko allocation a yi ta va se yi ri koho a hi ta vula swo swa ku se hi lava ku ta hakela mali ka Tivani hi hlamuleli papila leri hi nga mi nyiketa rona so a hi ta ku nkarhi wun'wani hi nkarhi wolowo hi nga va hi se hi kuma nhlamulo unfortunately na sweswi a hi nge londzi ku lava ku tiva ku va ri hlamula hi ku na mali a hi hava se xikolo xi ta endlisa ku hi namuntlha hi leswi xi pfarile Tivani va lava mali ku ta endleka tanihileswi va nga vula swo va district ku va karhi va tirhana na yo mhaka leyi ho hleketa ku hi siku ra namuntlha kumbe ri nga si pela va ta va na nhlamulo leyi va nga ta hi nyika yo ku va ta endlisa ku yini mi ta kumbula loko hi sungula ku vulavula ni vula swo swa ku ni vulavula na circuit manager a kombela ku a hi pfumeleleni principal kumbe a ku pfumeleli principal ku va a ya teka some of the documents leti ti nga related ka mhaka leyi vulavulaka hi yona kambe hi ku ya hi ku languta matimu ya yo mina na n'wina kumbexana hi nga pfumelelana ku va district na va lava kusuka ka circuit ku ya henhla va na mhaka na yona mhaka leyi n'wina mi ri a ni nge vuli ngopfu ku a va na mhaka ngopfu na yona tanihi ku loko se mhaka leyi ta va yi endlekile hi sungula ku vulavurisana na mukontraktara intervention ya vo hi vonile ku ngo va ku ri na tiprocess leti ni nga ti tiveki leti va fanele va famba tona
mara hikuva na voho hi tshama hi vulavurisana hi tsundzuxana ku mhaka leyi fanele yi hela mukontraktara a kuma mali ya yena va kombisa swoho hi ku vulavula ni nga tivi nkarhi rin'wana ku nga va ku ri mhaka ya swiyenge kambe a mi swi voni ku a swi fanele ku namuntlha loko ni kha ni vulavula na n'wina tatana Ngwenya mi va mi kha mi swi tivana ku ti-process leti fanele ti fambisiwa hi tihi ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku un'wana munhu i xota 180,000 rand ya process ya ku hetelela leyi ni nga tiva ku swi nga va swi yime ko va vule swa ku va yimele approval ya HOD so a ndzi tivi ku swi teka nkarhi wa ku fika kwini ku a approva HOD mara hi fike kokwalani va vula swa ku swi le mavokweni ya HOD ni khomele ntani kombe ku teka nhlokomhaka ta mahungu la no sala na xivutiso xin'we ta muchucha tivani ni sala na xivutiso xin'we ta muchucha tatana Ngwenya a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu lava vona va humisa maset kambe va ku tiva sa maset va hi byela ku mahungu ya wara ya n'we ta yimise ku yini sesi Lilian Hlabangwani ya sesi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hi la ku bula na va ANC Limpopo hi ta twa ku va ri yini hi timhaka ta vumundzuku bya murhangeri kumbe meyara wa masipala wa Collins Chabane kambe hi ta bula na vona endzhaku ka loko ni hetisela na tatana Ngwenya vona i mutshamaxitori wa SGB ya xikolo xa Madiba High le Somerset kasi ke hi bula na tatana Tivani lava vo va nga mukontraktara lava va nga na xikhiya xa ganji leri nga khiya xikolo lexiya ku nga ri ku dyondziweni namuntlha yi va ni tlhelela ka Tivani na tatana Ngwenya havumbirhi ka n'wena la ku mi vutisa xivutiso xin'we se ivi ni twa ku nhlamulo ya n'we yi ri yini ku ta sungula Tivani ku ta hetisela tatana Ngwenya mi le ku havumbirhi ka n'we mi le ku vekeni vadyondzi a khombyeni ra ku kavanyeteka hi timhaka ta dyondzo leswi swi mi khunguvanyisaka na mitwa havumbirhi ka n'we kambe mi ri yini hi vana va vanhu lava va nga a va fanele va ri xikolweni namuntlha lava va fanele va ri ku dyondzeni lava va fanele va kha va tsala xikambelo xa le xikarhi ka lembe va ta kota ku ya xitirhisa na loko va endla swikombelo swa ku ya tiyunivhesiti haxawa mi ri vambirhi tatana Tiva inkomo mi ta sungula hi ku veka mhaka ya ku loko mi ta va mi tsundzuka mi ta buka ku mhaka leyi hi vulavulaka hi ya lembe ra ku hundza kusukela en'hwetini ya vutsevu lani a ndzi fanele ndzi pfalile mali ni nga yi kumanga ndzi veketela ndzi karhi ndzi hleketelela vana va xikolo ku ze ku fika va tsala ndzi ri karhi ndzi va sapota ndzi vula swa ku a ni nge pfali ndzi vulavurisana na government wa hina loyi a vulavulaka ku i wa xikolo a vulaka chairperson ku a va solo va ndzi tshembisa swi nga endleki ku ze ku fika lembe leri namuntlha va tlhela va tsala xin'wana xikambelo endzhaku ka loko ndzi pfalile khanselara a ri koho Mkhonto va ri koho lava a va karhi va vulavula va ngheneleli va ku va ANC chairperson Patrick a ri koho wa ANC ya xilokoxo kambe vana Tivani hi voni vulavula ku vona ndi ta ko mrangeli mi nga hlweli ngopfu na ha ri hankani hi ri karhi ndzi seketelela vo vana ni sweswi loko ndzi ta va ndzi pfalile a ndi yo khiya gede ni lava mi swi famba na swo mi swi capture kahle swi nga ti hi ndlela rona a ndzi khiyanga gede exikolweni ndi yo vita etiko ra Somerset hinkwaro na vatswari lava nga na vana eMadiba ndzi fika ndzi va adressa tanihi le ku sunguleni loko a ndzi va ndzi va vitile ndzi va byela swa ku nga kolotiwa ku endleke yini loko ndzi pfala ku sunguleni ndzi va byelile ni loko ndzi tlhela ni nga yi kumanga mali ndzi vuyelile ka vona ni sweswi ni nga pfala va vule swa ku va ndzi sapota ku ndzi pfala ku ta ze ku humelela mudyi wa mali hi ku vhele na vo va ri karhi va swi vona swa ku a swi le ku fambeni swona Madiba so vana a va twela hi tindlela hinkwato tanihiloko na mina ri na vana lava va nga le swikolweni lava faneke va dyondza hi mali leyi ya mina leyi vulavulaka hi yona se mi vula ku vatswari va Madiba va mi pfumelerile ku mi loko mi nga xi pfalangi hi ganji mi xi pfarise kwihi hi yo xi pfala hi no
muku vana mi nga yi xikolweni xi tale very gently hi nomu hikuva a ni nga tanga hi ku lwa a ndi ya eka vatswari hi ku vulavurisana ni xi pfale hi nomu ndi vula swa ku vana va ta tlhela va yima a va nga ta haya xikolweni hi ku SGB na school governing board na second manager a va ha zinanga leswi va nga ni tshembisa swona ni ta tlhela ndi vula swona swa ka ha pfala futhi ni teka break until further notice a swi pfaliwanga leswi loko u ya u ta kuma murhangeri ku na security leri ti gadelaka hi yo pfala gently hi ku hi understanda ku evurhangeri bya xikolo a byi na mhaka na xikolo inkomu tiva na mi twi mi te inkomu kambe ni hetiseleni laha loko va nga mi hakelangi hi siku leri va mi tshembise rona vatili va ta mi byela swona ku hikokwalaho ka yini va nga ri ku mi hakeleni ni sweswi ndi vulavulaka na wena a va ku ta va ndzi byela swa ku hi ndhawu va nga ndzi hakeli swi vula ku a va swi lavi no ni khensile tiva inkomu ngwenya loko ku ve himpela a mi tshembekela tivani ku la ku ta va hakela swi vula ku a mi ta va mi va byerile ku eyi leswi a hi mi tshembisile swi hlwerile se hi khomeli nyana hikokwalaho ka yini mi nga endlangi loko ndi ta va ndi endle follow up ku la ku ta tiva ku ka circuit manager ku a vulavula na district because masiku ya ti-1 lawa hi faneleke hi honor agreement ya hena contractor ma fika mali a hi swi vonaka hi endlisa ku yini masiku mambirhi a ni byela ku nhlamulo i ta ni niketa endzhaku ka masiku mambirhi ra vunharhu a ni vuyisela papila leri ni nga ri forwarda ni ri nyika yem contractor leri ri nga vulavulaka hi mhaka ya ku ku na part ya consultation ya legal advices ta voko kwalaya ka la district i swin'wana swa leswi va ha langutisaka swona papila leri ni vulavulaka hi rona mistake vana va na rona se mi ta tiyisisa rini ku vona ku xikolo xa pfula mi ta endla yini ku vona ku xikolo xa hasa xi pfula n'wina tanihi SGB na hi ku tirhisana na circuit manager i xiyimo lexi xi nga le ku tikeni xi hi vavaka tanihi vurhangeri bya xikolo na vatswari hinkwavo va Somerset na vatswari va vana va xikolo xa Madiba swi vula swa ku hi tirha hi matimba ku a ku kumeki mali ti vana a ta kota ku va happy na yena ku ta kota ku pfuleka xikolo mi ta va mi kha mi endla yini ku namuntlha xikolo xi pfariwini hi swona lava ku tiva swa ku mi ta va mi kha mi endla yini ku xikolo xi pfula a swi le matimbeni ngopfu ya hina hi ku mhaka nkulu i ku fanele ku vuya mali hi leyi faneleke yi vuyisa hi district leyi ni nga tiveki va yi vuyisa rini kumbe va ta endlisa ku yini hi nga tikuma hi hembela vaakatiko va tiko ra hina leswi swi vulaka ku n'we tanihi SGB a mi na mhaka ku xikolo xi pfula rini n'wina mi nga vatswari va vana lava hi na mhaka sweswi ni vulavulaka loko a swi koteka ku ya hi mehe xikolo a xi ta va xi pfulile mara mahaxi ma swi tiva ku loko hi vulavula hi process ya ku first swilo leswi hi lavaka swona ku nga mali yi na district hambiloko hi swi lava hi vulavula leswi hi nga vulavulaka swona loko district yi nga pfuxanga mali ta hi tikela ku va hi nga endla ku xikolo xi pfula tanihiloko tiva na vula swona mun'wuto a ku loko mali yi nga si va kona a ku nge pfuleki xikolo ni vula ku swona namuntlha mi ta va mi kha mi endla yini ku ya tshunelela kwele ka ku pfuriwa ka xikolo i ku va ni ta va ni vulavurisana na vurhangeri bya circuit na district ku hi kuma xipfuxo ka mhaka leyi vulavulaka hi yona ni mi khenseli papa inkomu ku va na siku lerinene inkomu ikulumo komba Absalom Ngwenya lava a ni bula na vona va sukaka a Bushbuckridge kasi hi mutshamaxitulu wa xikolo xa Madiba High lava va vulavula hi ndlela yaleyo imani xikan'wekan'we hi nga heti nkarhi hi tsutsumela ka nkulukumba Machaka va sukaka bandla ra African National Congress a Limpopo lava vengeri ku na nhlengeletano leyi nga va koho ya huvo ya xifundza leyi nga teka swiboho se swiboho xa koho i ku fanele ku va na ku cinca kumbe i ku fanele ku thoriwa hi muntshwa meyara wa masipala wa Collins Chabane a ni swi twisisi kumbexani va ta hi pfuna ku swi twisisa leswi tatana Machaka hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus a hi amukeleni Jimmy Machaka va sukaka African National Congress a Limpopo bo Jimmy inhlekani Nhlekana, and I'm greeting all listeners. Welcome, how are you today, Jimmy?
Hi, I'm with you as well, and yourself for the interview. We are fine. We are fine. Thanks. I sure hope one day you will find time and come and talk to us from the studio, isn't it? It's all. Now in that the live video. All right. Jimmy, we hearing the post of the mayorship of Collins Chabane. It's vacant. Is it true? Yeah, I saw now. Yeah, they confirm as the ANC Limpopo on the 2 of June, even meeting and it take a decision. Yeah, Mayor Waka Collins Chabane municipality and Mayor Rawala is Kukuni district municipality. The regional executive committee like a Vende, like as Kukuni, a final Kurva submitted 3 names. For consideration the mayors for the 2 municipalities. The reason decision of the PC in the past, Collins Chabane municipality, since Tatani Maluleke Moses passed on, and also since Kala Kukun district municipality, since Comrade Julia Matez Arca step aside, at the interim arrangement. Kala Maspala was Kukunu, Comrade Mamhaiji was then the interim mayor, and Kala Maspala was Collins Chabane, Comrade Shadrach Maluleke, Uvekiwesa interim mayor. So it's ANC Aisa Lava the Magata the interim mayors. Ilava ku finalize a process ya kubeka the mayor up until term office ya council ihela. So it is that for that reason. It take a decision within 2 weeks. Vembe REC, ANC, it submitted 3 names for consideration, so as REC Yakas Kukuni. So for consideration by who? PEC to consider the 3 names who got the regional executive committee. And the logo to consider these 3 names, it will pass them to interviewing panel process ya ANC kur loko irve ka mayor finally kume 3 names umaka region, and the PC are consider if those 3 names umaka regions are they complying with the requirements, are they meeting the requirements, and if we find right these 3 names they meet the requirements for position ya mayor, then we'll pass them to the interviewing panel, and but the interviewer, and thereafter interviewing panel umaka ANC national, then it ends a recommendation for this municipality this one as a right candidate, and the PEC endorse the name, then you communicate a decision ayo. Ikokwalaho ka yini the word acting aingatwali ka mayor Shadrach Maluleke? Let us call Takuri ordinarily the word acting I call naka legislation. But because at that time ANC were possible to refinalize every process within short space of time, and Maspala who finally wana mayor. So those arrangements were permitted. Kurai. The reason you were not hearing the word acting, it was because it is not there in terms of the legislation, but the internal arrangement from the part of the ANC. And if akungabangena those 3 votes, will this be this process aitaba enact will? No, midwaskota ku read magata ku veka mayor the region ya ANC ya Vembe was told as far as April. Kore were asking Kore ni submitted this 3 names. But REC take a PCR. No. You kumbela indulgence because result busy it magata the BGMs. So the BGMs herile. Kuna leadership ange Vembe district municipality. And so there's no more reason to delay, and that is why. So the submission of these 3 names is irrespective of whether the outcomes of the RGC or what. Who are these names? Pardon?
mavito lama i va mani? So as the PC, we don't know. No. We don't know kuri REC as loko I submit these 3 names can be REC event loko I submit these 3 names. Who will the candidate be? So PEC it will wait up until they give us the 3 names. It's not for us to determine the 3 names. We have got the guidelines and policies that ANC that those 3 names bafanele ba over from the regional executive committees. So if I were to say Milago Vega Butmielan, I'm Tagui. I only say I saw, but the leadership here, it will tell us these 3 names even match. So if one if a part Mielani are part of the 3 names, oh, that's fortunate, that's okay. But it's not for us as the PC Kurai. Collins Chabane, these 3 names, Ilava Mielani, Kana Ilava Man. Bona ba tla kurai. We have got the guidelines, not the criteria. This one, meet the requirements. But logo REC submit a name, meet the requirements, we are going to reject the name. Every vote counts. So these 3 votes, one. I hate saying nilava kubutisa Mwina as PEC mi vulavurile na lava ava khomile Mayor Shadrack Maluleke loko mi vulavule na vo ve ri yini? Look, a PEC ya Limpopo it take a decision on Friday. Matsalani, provincial secretary, and Msanda Ruben Matachi. Yes. Already a letter to Themba REC and Skukun REC. Our Jelaka Magata decision ya PEC. And expectation in Duri, all these 18 mayors, all along, they were aware kurba eka. Inkaritas itafika kur ANC even a permanent mayor in accordance to the term of office ya council. So all along, he was fully aware. Or this moment will come, and this moment has finally come. Mara, the question was, did you speak to him as PEC? As the PEC, no, we have not spoken to him. But our understanding is that the regional executive committee, but I convey that message to Comrade Maluleke. Lerako amtiboni kusunga kavanyeta sweswi va busy na ti-IDP na ku khupukela ka new financial year na swin'wana na swin'wana swi nge kavanyeteki sweswo ka ti-municipality. No, it won't affect anything. You must, one IDP processes kana product at the IDP, it emanates from community consultation. Yes. Whether Mayor Umachaka or somebody else, the process remains the same. And whoever that comes in, it can still happen, Kuri, Maluleke, they return. It can happen that somebody different is chosen. And whoever that is chosen, changing Manifesto ANC remains one. IDP municipality remains one. Everything still remains. It's a continuation. So you will just continue from where Tatan Maluleke would have left if it's not him again. I see. Roribu, I can still match. It's on. Inko. So something from Ganadon FM from Sessu Buddy. Babules, Miss Prill, in the Tatunduka Akurnan Shangatani, Cloud Rangel, Tatunduka Kurnash Bandalisia, Shingasiwa, Kambesh Tonga Shirin, okay, Tonga Shiri, Hisira, Moses Maluleke. So, Shibandalisha Shanda Shamatzalani, wa Shifunda Ntongo, Akurisha, Tatana Maluleke. Shibuye shi yaphikizana liwa loko siphikizana liwa shikumiwa ebutmiyelana se swivula ku loko xiphikizaniwa navona emeyara na butmiyelana a va ri ka ku phikizana kokoloko loko ni kha ni languta la ka leswa swihangalasi mahungu leswi vulaka ku loko se ku ya tshama executive ya Vembe butmiyelana va ta va ri laya loko ka ku tekiwa xiboho lexi Shaku imana nga va ku meya. Se tatu. Ay go to mix ro me. Leka 0860002543. Hey, namuhla
muhumelerisi i tise tinhloko vakatikwata ti le ku tikeni hinkwato na ti vona ta mitlhantlha ku mila ku vulavula a hi mitweneni 0860002543 loko hi vuya mahungwini ya misava ne hi bula na Statistian General SG lava hi nga ta va kha hi bula na vona i goyi ta va kha hi bula na vona laha hi kha hi twa tinhlayanhlayo ta ku ndlandlamuka kumbe ku kendlandlamuko ka ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga se va ta va kha hi byela tinhlayanhlayo ta GDP hi twa ku ti fambe njhani kambe sweswi kandiya sweswo mingisela munghana lona FM 0860002543 u yingisela nongonoko Afrika Wa Vulavula hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela mbulavulo lowu wu ni tsakisile lo Afrika Wa Vulavula eka munghana lonene FM. Kuna vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yini la ndzeni va famba va fake filetini na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku la ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na attribute liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxandilile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika le maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nemphead ya yena a yi teriwe ku baloyi nemphead ya yena a yi teriwe ku baloyi eka mina ku humesa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ni siya kwala vhene ya vona u mani famba i swi hise ku Xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika Wa Vulavula. 0860002543 kusela timinete ta ntsevu ya mahungu ya misava nomo wa sese Lilian Hlavangwani loko ge hi nga hatsa hi nghena hi nga hatsa hi kuma vayingiseri vambirhi vanharhu hi ya mahungu ya misava hi ndlela leyi a hi sunguleni hi loyi xikala vito nhleka Hey, pfukile munjhani? pfukile miri yini n'we Hi timhaka leti humelelaka emphakati kumbe eAcornhoek hi ku angarhela ka yona. Community ya rila hi ku khamba vanhu lava dlayaka vanhu lava va reyipaka vanhu va nghenelaka vanhu va tekeriwaka timovha. Ku vula leswaku va report-a case na vona maphorisa va na challenge ku va hlaseriwa so swi laveka ndlela ya ku va hi kota ku pfuneka tanihi mphakati wa le EAcornhoek hi yona mhaka hi ku hlangana hi khongela swin'we leswaku swilo leswi humelelaka swo ndzululuka kwala xikarhi ka hina hi ri hinkwerhu van'wani swi hala ka community van'wani swi ku hala ka maphorisa se nandzu i ku nyiki swi tikomba ni ku maphorisa ya la EAcornhoek va ri a nga ri ku tirheni kambe a hi voni swi ri nandzu ngopfu hi ku handle loko ku tiva ku na ti-procedure ta kona mara hina hi hlanganisa mhaka ku hi lava ku khongela ku ri swilo leswi a swi hundzi eAcornhoek tiko ra EAcornhoek ro ri nga hlaseleka ngopfu se ku dlayiwe vanhu va ku tala ngopfu ngheneriwe vanhu va ku tala ngopfu mara a hi koti ku kuma ti-culprits ta kona swa ku endleka vo mani va swi endlaka kwala ka ku a swi tiveki ku i va mani va i ncini xi endlaku swi nga tiveki i mhaka ya ku vanhu vo ku endleka yini ko ta vanhu va huma matikweni le handle va ta hlasela vanhu eAcornhoek kumbe ku endleka yini swin'wana ngo kuma swa ku i vanhu lava sukaka va ri koko kwala ka community van'wani i vanghani va lava va hlanganaka kwala mathavheni kumbe vo va na swikimi swa voho leswi va swi endlaka kumbe va vulavulaka timithini swa ku hi lava hlasela ndhawu ya so ku endleka ndhawu ya so so maphorisa swo tikomba ndzi kha va le ku tirheni na loko va ri ku tirheni hi ku a ku tivekani munhu wa khomiwa namuntlha mundzuku se hi humile va nga hleketela munhu va ku yehe kasi lava endlaka ku ri van'wani va nga koho around ka community se loko mi ku swi lava xikhongelo swi vula ku yini mi le ku lulamiseni minkarhi na tindhawu lomu ku nga ta hlanganiwa ku endliwa xikhongelo lexi hi ku hambi ku ri tolo kunene ku na un'wana a nga biwa hi vaaki hikokwalaho ka ku va kha hehliwa ku a lava ku nghenela van'wani lava va nga machudeni kwala ka tindhawu ta eAcornhoek so hi yona mhaka hi ze hi hlanganisa swa ku a hi hlanganeni tikereke hi ku hambanahambana ka toho vafundhisi xikan'we na mphakati na toho tiforamu kumbe toho vanhu va tipolitiki hi ya hlangana hi endla e prayer march leswaku hi ya pfuneka hi ri hinkwerhu swa ku mhaka yikulu swin'wana hambi loko swi ze swi humelela vanhu va mi hlasela hina hi la ku ya tiyisa mhaka ya ku loko hi khongela kumbe xikwembu xi ta hi hlamula
swi hangalaka swilo swi humelelaka ka tiko ra eAcornhoek Bushbuckridge. mi ya swi ndla rini xikongelo lexi Hi lava ku ya xi endla namuntlha va komberile vo mhani va misava swa ku ya hlanganiwa xikan'we na va tikereke na machaplain lama nga ko around. Okay, ni mi twile xikala vito ya cancer swinene mi navela mukateko ngeti xikombi xi nga twa swikhongelo swa n'we ku rixaka va le ku hanyeni ehansi ka ku chava kukulu laha atindhawini ta eAcornhoek vana na siku lerinene ku tiya ku engeta inkomo sweswo mingisero munghana Lona FM hi leti swi nge le ku humeleleni ka tindhawu ta le eAcornhoek un'wana xikala vito hi loyi i nhlekani xikala vito Mfukile. papa hi pfukile hi ngo vona Mfukile. a cancer Na mina la vulavula hi mhaka leyi ya vukhamba bya le eAcornhoek man. ya eAcornhoek man a va hi khomi kahle maphorisa le eAcornhoek. A va hi khomi kahle ku na car hijack leyi nga endleka hi Tuesday. Ti-lead ta vula swa ku vanhu lava le kwini na movha mara a hi kumi assistant. Swi hi tekele 4 days ku ri hi kuma case number. So leswi nga so kuna lava va business crime watch vo va nga le ku hi pfuneni ku ri na ku hi pfuna hi maphorisa. So xiyimo xa vukhamba na ti-car hijack a a ni tivi ku mi le ku ndleni ka yini kwala mi nga koho hi ku mi fa mi kavanyeteka mi nga twali kahle hi ku nga ri mi le ku ndleni ka swin'wana loko a ma khoma mi vulavula fonini ntsene mi kongoma ka mhaka leyi mi vulavulaka yona ku nga va ku ri network ri fambeni ra ha famba gezi namuntlha ra hi tikisela mi lo hela le gezi load shedding yi suspendiwile ku fika 4 okay na ha hlamusela ni ngo swa tika xiporisa xa hina xa eAcornhoek a ku na leswi va nga le ku xi endleni kambe a ni ngo ku na station commander kwalani a mi n'wi tivi loko mi ya ka yena i ri yini hi vulavulile na yena na tolo a ku ri na meeting leswi va hi hlamulaka swo leswi swi twakalaka ve ri ni yini nga swi tiveki swa kahle kahle swo la se hi ze hi pfuneka kwini na ve ri yini loko va mi hlamula meeting lowu va nga wu vita tolo a ni zanga ku ya wu attenda mara lava nga attenda va ni hlamusela timhaka ta ku swa ku va ri va ta tirha ene hina hi vhiri va tshame tiko swi le ku hi tikeleni hi ku a hi voni ku ri na impact leyi va yi endlaka leswi va xi endlaka i ku tshembisa mara ku tirha a ku na lexi xi humelelaka mi vona ongeti ku nga ku ri yini xiphiqo lexi endlaku ku xiyimo xi kutani laha eAcornhoek hi ku vona ka n'wina xiphiqo lexi nga koho a eAcornhoek i timhaka ta ku kokwalaha xiphoriseni hi laha ku nga na nkingha hikuva va tiva na vanhu lava haxa ku va ka va nga ti tivi ti-suspect leti va tiva na hi ku mi tsundzuka hi wa vutlhanu ni le ndzeriwa mhaka ya ku na munhu loyi va n'wi tivaka a endlaka muxaka wa vukhamba lebyi mara mi vutisa ku ri okay loko mi n'wi tiva why mi nga n'wi landzi mi ya ma n'wi apprehend andere i suspect mi vutisa swa ku endleka yini hi ku ka situation leyi nga yi so loyi ni vulavulaka lweyi swi humelele papantsongo wa mehe ku na vanhu lava nga suka va ya la a nga vaviseka kona va fika va chuhisa munhu va teka foni va ku hi vo vatukulu va mufi hi va nikini mavito eswifemeni swa ku vanhu lava i vo mani a ku na action nemetweni bot imani ya mahungu ya misava kambe ni khenseli swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi nghena awara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava hi laho hi nomo wa sesi Lilian Nhlabangwana hi laha hi nga kona mingisero munghana Lona FM a ku amukela ka xiphemu lexiya xa vumbirhi xa nongonoko Afrika Wa Vulavula ka munghana Lona FM ni hunguti minete ntsena ku bela wona ya 13 i xiphemu lexi xa vumbirhi lexi hi nga ku tshembisa ku hi ta va hi kha hi bula na va Statistics South Africa hi ku yimeriwa hi murhangeri Statistian General Risenga Maluleke hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona va kha va hi byela ku xana ikhonomi ya tiko reru yi nga va yi ndlandlamukile kumbe yi nga ndlandlamukangike na koho ku nga va ku ri yini leswi nga endla leswaku ikhonomi yi ndlandlamuka swi nga va swi ri yini leswi nga endla leswaku ikhonomi yi nga ndlandlamuki hi ndlela leyi mani nga heti nkarhi ni va amukela kuyu hi losile muhaxi na ku losa vayingiseri mi pfukile hi pfukile muhaxi ngon'wini hi pfukile ko va sweswi hambi hi sweswi Xitsonga xi ngo lovola n'wananga nga heli no tshama ni kha ni yisiwa vukon'wanini hi ku tenga impela hayi swi ta huda ku na vana siku leri ku nga ta yiwa vukon'wanini se ku nga ri ku tenga se ku ri
ku ta va ku ri ntsako a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha na swi tiva ku mi le ku tirheni namuntlha mina mi njhekanjhekisani yo tala na lowa wa ravuntlhanu na wu vona laha ku ta va wu ri koho kambe hi ta bula hi siku rin'wana kambe ke a hi languteni ka xiviko lexi namuntlha a mi xi andlala n'wanati a ku ri xiviko lexi a xi languta yini namuntlha muhaxi i xiviko lexi a xi langutana ni timhaka ta ikhonomi ya hina ku ndlandlamuka ka ikhonomi kumbe ku tlhelela endzhaku kambe a hi kongomiseni xiviko lexi a xi languta kotara yo sungula ya lembe rero leri ra 2023 swi nga leswi ikhonomi ya hina yi ndlandlamuke hi 0.4% leswi vulaka swona i ku va ni a yi fikangi na le ka percent yo va hansi nyana ka 0.5%. ku ndlandlamuka loku hambileswi va nge njiya yi fane na miroho ku nga va ku vange yini swiyenge leswi swi nga hoxa xandla swinene i swiyenge swa mpfuvamfuwo wa tinhundzu ku nga manufacturing na xiyenge xa timali na xiyenge xa swo famba hi xikatsa na vuhlayiseki storage and communication na vuhlanganisi kasi xin'wana xiyenge i xa lexi hi xi vitanaka vukorhokeri bya ximunhu personal services na xiyenge xa bindzu trade catering and accommodation se kambe leswi swiyenge swimbirhi swi nga rhanga ngopfu i swa mpfuvamfuwo wa tinhundzu ni xiyenge xa timali swi hoxe 0.2 wa percentage points ka mbuyelo lowu hi nga wu vona hi kotara ya leyiwani ya 0.4 wa ti-percent. 0.4 wa ti-percent i nomboro yintsongo n'wanati hikokwalaho ka yini hi ku ya hi lava a va languterile kumbe va lava va nga bula kumbe ku ringeta ku komba ku a va kombise leswiya swo ikhonomi ya hina yi nga tshika yi ngoka kumbe ku tlhelela endzhaku leswi swi vitanaka negative growth loko a swi lo humelela a hi ta va hi fike ka xiyenge lexi ya venge i recession leswaku se yo sungula ku tlhela hi xindzakuntswe kambe sweswiwani loko hina hi languta nambara leyi ya 0.4 wa ti-percent hina ntirho wa hina ku humesa tinambara hi ta tshika n'wina vakon'wana vahaxi na vayingiseri mi vula ku nomboro leyi yintsongo kumbe yi kulukumba lexi endlaku hi nga boxi ku yintsongo kumbe yi kulukumba i ku a hi fanelangi languteka ku ri na tinambara leti hi ti tsakelaka ngopfu na leti hi nga ti tsakeli hi ta sungula ku sweka tinomboro haleyo kambe xikongomelo loko hi languta ka mpfuvamfuwo wa tinhundzu leswi hi ngo i manufacturing xiyenge lexiya xa mpfuvamfuwo wa tinhundzu to fana ni swakudya ni swinwiwa food and beverages hi xona xi nga hoxa xandla mi ta tsundzuka leswaku mpfuvamfuwo wa tinhundzu wu katsa na swiyenge leswi khumbanaka na switirhisiwa swo karhi equipment machinery and equipment na sweswi switirhisiwa swi akiwaka hi tinsimbi se leswiya swi lava gezi ro tala hikokwalaho ka ku vona mphakelo wa gezi lowu na wona haleno hi ku ya hi xiviko lexi hi kombaka leswaku mphakelo wa gezi na mati hi swi katsa ndhawu yin'we swi tlhelele endzhaku hi percent yin'we swi ni ntshikelelo leswi eka swiyenge hinkwaswo swa ikhonomi loko mi ku mphakelo wa mati na gezi swi tlhelele endzhaku hi kolomo eka percent yin'we mi va mi kha mi vula yini ngopfungopfu ka tlhelo ra mati ka gezi na swi vona ku le ku hi le ka stage yini kambe ka mati swi vange hi yini la muhaxi loko hi languta mati lawa hi wa nwaka lomu tindlwini na lawa ya tirhisiwaka lomu ya ka a tifemeni ma hlayile swinene se loko ku ri hava gezi kumbe ku mphakelo wa gezi hi ku siyerisana
leswi vulaka swona i ku tifeme to tala laha ku makiwaka kona kumbe ku pfuwapfuwaka tinhundzu a ti koti ku tirha hikuva gezi hi rona ri fambisaka mati ku ya fikelela etindhawini to karhi. Ni nga kombisa hi vitana bulk water supply. Loko mati ya pompiwa enambyeni wo karhi ya kota ku gonya tintshava ya ze ya fika ndhawini yo karhi ku fane ku va na mphakelo wa gezi. Se ebi namuntlha mi byela hi tandza khoma mune ebi mi tlhemu loko a yi nga fikangi kwalaho ka tandza khoma mune a ku ri na nxungeto ku ya hi vativa ikhonomi ku hi nga hetelela hi tikuma ikhonomi ka yi tlhelela ndzhaku. Loko mi languta kusuka ka kotara leyi ya marhangani mi nga se taka leyi ya namuntlha hi suka ka nomboro yihi loko hi ta fika ka 0.4? A hi ri ka a hi tlhelele ndzhaku hi 1.3 leswi hi swi vitanaka negative 1.3 kambe loko hi endle mpfuxeto leswi hi swi vitanaka revisions hikuva mi nga rivali muhaxi loko hi vulavula hi ikhonomi hileswaku loko hi ku kotara leyi hi tirhise leswi swa endleka van'wani va lava va kwalomu ka tindhawu teti ku endliwaku gezi va mavhengele kwalomu ku fane ku huma kona gezi na mati na mpfuwapfuwo wa tinhundzu mi kuma ku swin'wana a va seza va nghenisa kambe swi va swi ri swintsongo leswi va nga se swi nghenisaka leswi hi vitanaka reporting. Se loko va ta vuya va hi nyika hi kota ku va na ku vona ku antswanyana. Se sweswi loko hi vuya hi endle ti-revisions kume ku kotara leyi nga hundza leyi a yi tlhelele ndzhaku hi 1.3 se yi le ka 1.1. Ti-revisions leti hi vulavulaka hi tona kumbe mpfuxelelo wa tinomboro wu tshama wu kha wu endliwa matiko hinkwawo hi tirhisa swona. Se a yi tlhelele ndzhaku hi 1.1 ka kotara leyi nga hundza. Leswi vulaka swona loko a yi lo tlhelela ndzhaku kumbe yi ri ka leswi swi vitanaka negative a hi ta va se yi nghene ka ntshikelelo lowu ya va wu vitanaka recession lava va nga na vutivi bya ikhonomi. No ni mi twile mun'wanati swi vula ku swi ni veka ka xiyimo xa kahle xa ku vutisa xivutiso lexi landzelaka xa ku loko hi kha hi languta ka matirhele ya swiyenge hi ku hambanahambana ka swo ni twe ku rhanga timhaka ta mpfuwapfuwo wa tinhundzu eka leswi swi nge le ku hi vuyeriseni tani hi tiko leswi swi nga kombisaka ku a swi tshikeleleki swinene ku za swi hoxa xandla ka ku tinomboro leti ti nga tlakuki ku ya henhla ti ya ka tandza khoma mune hi swihi? Leswi nga va ni ntshikelelo hi leswi swi vitanaka utilities ku nga mphakelo wa gezi na moya lowu ya hi ngo i gas na mati electricity, gas and water swi tlhelele ndzhaku hi phesente yin'we. Kasi vurimi na byona lebyi byi katsaka vurimi swihlahla ni vunjoveri bya tihlampfi leswi swi vitanaka agriculture, forestry and fishing byona ke byi tlhelele endzhaku hi 12.3 wa tiphesente. Se loko hi ku angarhela loko hi kha hi hetisela mun'wanati xiviko lexi kumbe xivutiso lexi xi nga va xi nga ri kahle kambe mani xi vutisa xiviko lexi tanihi hi va Statistics South Africa xi mi komba yini hi ikhonomi ya hina loko mi xi langutile mi hetelela mi fika ka nomboro ya leyi ya tandza khoma mune? Leswi swi hi kombaka swona i ku ikhonomi ya hina ya ringeta ku tiyisela leswi swi vitanaka resilience hikuva ni loko a yi nga ri ku tiyiseleni ngopfungopfu leswi ku nga na ntshikelelo wa mphakelo wa gezi a yi fane se yi khinsame hi matsolo yi nghene ka leswi swi vitanaka recession. Swi komba leswaku ya ringeta ku tiyisela. A hi koti ku boxa muhaxi ku ka tikotara leti taka xiyimo xi ta languteka njhani. Hi ta va hi karhi hi pimapima hi karhi hi kota ku kombisa ku xiyimo xi languteka njhani. No na khensa swinene mun'wanati hi khensile swinene loko mi nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha. Ni vona va News 24 va tsala ku SA narrowly avoids a recession leswaku i ampur
moni boxa muhaxi loko na halelana na vayingiseri leswaku xitichi lexi xa munghana lexi hina va Statistics South Africa hi xi tekela enhlokweni swinene mi ta swi tiva mina na n'wina ma swi tiva na vahaxi kulobye leswaku loko mi hi tivisa ku mi la ku bula na hina hi ringeta hi matshalatshala hinkwawo ku ringeta ku fikelela vanhu va ka hina leswaku va kota ku twa xiyimo xa tiko hi minkarhi ni minkarhi. leswi hi swi khensaka swinene mun'wana ta khensa swinene guyi wa maxakatsi khensile vahaxi ni ku khensa vayingiseri inkomo sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i mun'wanati lava a hi bula na vona eka hi languteka timhaka ta tinhlayohlayo leti ti langutaka timhaka ta ikhonomi ya tiko rero hi leswaku va vula sweswo veri ampur a ku lo sala kotani kambe ke swi vula ku ikhonomi ya hina ya tiyisela ya tiyisela hi kombela mi hi lungisela gezi hi lungiseleni gezi holobye Khosientsu ra Mukhupa hi lungiseleni gezi hi kombela mi hi lungisela mati holobye Senzo Mqunu hi leswaku loko mo kota sweswo hi tiko leri nga kun'wana leri khenseni mun'wana khenseni swinene sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM 21 minute ntsena ku bila wara ya 13 u yingisela hina kona ku Afrika wa vulavula na ku teka riqingho ra wena ni twa ku u angula ku yini ka timhaka leti hi nga eka tona kumbe leti u nga va ku ri na tona hi ndlela yaleyo hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula khensile swinene Frank enkomba ku iningisela aka internet hi ndlela yaleyo ha khensa swinene yena mahlweni mi yingisela Munghana Lonene FM kumbe mi tikumela SABC Plus xi ta endla leswaku mi yingisela switichi swin'wana na swin'wana xa television kun'wana na kun'wana la mi nga ta mi ri koho hambi ku ri xitichi xin'wana na xin'wana xa radio kun'wana na kun'wana la mi nga ta mi ri koho ntsena mi ri na data kambe ke ku na xikalavito la xikalavito i nhlekani hello mjani pfukeni n'wina mi njhani hayi pfukeni mani la vulavula hi mhaka leyi ya le xinhuku leyi tisa ku vava mani loko mhaka leyi ya le xinhuku leyi exaha hi ku mani ti vona swa ku swi ngcono leyi ya xikhongelo leyi a yi nge tirhi ya swa ku vanhu ai eba hi leswo mi nyaja matimba ya xikwembu a ni manyazi mara nkarhi wun'wanyana xikhongelo lexi teka hi xi veka sayitini hi teka tayere hi yisa tsotsi yimela sayitini loko vo fana na le Shongo va pfula Bryson va hisa tsotsi swilo swi ta lungha nkarhi wun'wanyana u fanele u tirhisa force munhu un'wana loko a vona nga ku na ti-right ta ku ndlhula ta wena na we u fanele u tirhisa force maphorisa ma nga hi pfuni nchumu hi ku ri a hi vona lava nga le kuhluphekeni mara vaaki va la pheni hi swa ku tivanana a hi tekeni tayere hi tsotsi hi swi yimela le kule kambe a ni ngo a swi pfumeleriwi ku munhu a teka nawu a wu veka mavokweni ya yena mara vutsotsi lebyi ku ri byi ya henhla swi endla hi swona sweswo swa vutsotsi lebyi ti na ti-right ta ku tala ku dlaya ta vaakatiko ti dlaya vanhu va innocent and so ya tivanana hi vohe a hi hlanganeni hi khoma michini hi teka xikhongelo lexi veka ximatsweni hi landza titsotsi leti hi ta vona vugevenga byi ta yehla la kambe loko byo ka byi nga endla swi ngo to kombisa ku swi vula ku a swi tirhi leswi mi nge ku swi endleni a swi antswi ku mi teka tindlela tin'wana na tin'wana ti mi vonaka ku ti ta kota ku va ti mi pfuna handle ka ku yin'wana ku yin'wana yi nge tirhi ndlela leyi nga ta hi pfuna yo ya tirhisa matiko loko hi tirhisa quick force swilo hinkwaswo swi ta famba kahle la swi la msongola i ndlela leyi jilaka na tsotsi hi teka tsotsi ya Ibrahim entaveni leyi na la Xikolo a hi pfuleli president lendima na rito rero leswin'wana leswi swi ta hi pfunisa nga swi nge hi pfuni va vona nemetwi okay Simon Nis kusuka eka Twitter handle u ri khalanga mhaka ya le eAcornhoek community yi nga nge yimi hi yoxe ku fana ku vona leswaku vuhlayiseki byi va kona a ku na lexi nga ta humelela kusuka ka maphorisa i police station ya njhani yo pfala hi 8 ingaku ku pfariwa shop hi vanhu ya ku ri ku tikeni 0860002543 butpet xana hikokwalaho ka yini lomu swikolweni swa mfumo va kala va hakerisa timali va ku i ti-extra classes swa karata butpet cost vatswari mali yeleyo va va ri hava
ene swi le ku humeleleni leswi ni swi vulaka ehangu mkwebo kwala ka bungeni la se la ku yi kandziya ncilangwe ku loko swi ze swi khumba timhaka ta dyondzo ne ni voyamela tlhelo rin'we ku hava ku ni nga yima xikarhi loko swi ta ka dyondzo ni voyamela tlhelo rin'we tlhelo ra kona i ra ku n'wana a dyondza se mutswari un'wana na un'wana la nga na xiphiqo i ta vulavula na nhloko ya xikolo a nge zi a swi vutisa ka rediyo se hi ntwini ni hangwe famba ni xikolweni mi ya vutisana kwale xikolweni ku na tinhlengeletano laha ku tekiwaka swiboho a swikolweni swi nge ti ka rediyo swa xikolo swona rivala kambe hambiswiritano ku na xikalavito la xikalavito nhlekani hayi mpfukeli botet papa hi pfukeli hi ngovo mpfukeli mani ni kombela ku va xikalavitini timhaka ta ku pfakeliwa ka xikolo to sungula na ku nghena ka tona ti ni twisa ku vava swinene mina to endla ku mavonelo ya mina botet mhaka leyiwani loko landzelerisiwa kahle vadyi va mali va nga kumeka hosi leyiwani a nyikiwa mali hi ku hatlisa xikolo xi pfula a hi mhaka leyi nga kahle ku vana va pfaleriwa xikolo ma yi vona botet kambe khale swi ri koho phela ku ya hi leswi swi nga hlamuserisiwa xiswona khale va kha va lavisisa maphorisa va koho hikokwalaho ka yini swi nga kumeki na koho va ka bangi leyi nga tshahiwa va kombise ku leswi mi nga vulavula ku nga se hela 24 wa tiawara mi ta hatla mi kuma mpfuneto kambe swi endlisangi swona vulavisisi lebyi nga va kona bothete byi lebyi xotanyana ku loko a byi yo tiyisisiwa hi ku lavisisa ku va na ku tikanyana ka ku tikisiwa nawu i nge ku ri na veni mambirhi kumbe vanharhu lava ta va kumekeke ku ta mali leyi ku hosi yaloyo a ta va a nyikiwile ku xikolo xi kota ku pfula nakona sweswiwani loko xikolo xi kumeka xi pfariwile bothete tiko hinkwaro loko va za va yima na mikeriwa wa mali swi vula ku nhloko ya xikolo na SGB na van'wani va nga kona va nga tumbetiwa la xikarhi mhaka leyi va yi tiva loko a va nga yi tivi a va ta fositela ku ri vana a va yi xikolweni mara loko va za va ku vana a va yimi na vona va nga yi xikolweni i ku va swi tiva ku loko ku va na pilopilo ku ta huma swihundla leswi nga tumbetiwa leswi na valava mi nga vitana amoyeni va nga chava ku swi boxa hi vuenti sweswo loko swin'wanyana a swi lavi vona i ku va swi ta ku na mhaka leyi nga phasaphasana la xikarhi ma yi vona botseta hiko ku na mhaka la xikarhi hi vo ringeta ku ringeta ku tumbela hi ritiwe ende va nge swi koti ku titumeta kambe loko ku na mhaka la xikarhi mi vula yini va ri mali yo nyamalala bangi ku yi nyamalarisa yini swi tiva hi va bangi a va swi tivi vona vo vona ku ri na xikombisa ku mali yi le ku humeni ka akhawunti ya xikolo botseta ni kombe ku mi nyika xikombiso ka mesu a nga nghena tolo a nga tsala hungu tola ku na miliyoni yi nga nghena ka yena loko va za va yi pfala lava nga yi pfala i ku va swi vone ku yi ngheni ka akhawunti yihi mantusa botseta va yi vonini ku yi ngheni ka akhawunti yihi leyi nga rhongo va kota ku yi freezisa na kwalani loko mali yi yimile yi dikwini yi suka a yi huma ngitsani yi ngheni ka yin'wana akhawunti ya mani leyi nga nghena kona a ku pupulu leyi nga nghena ka yena hi ku a yo nyamala leyi famba moyeni ku na akhawunti leyi nga nghena ka yona botseta leswi swi vulaka ku lava a va fanele va ri ku lavisiseni a ve le ku ndleni ntirho wa vona ku ya hi mulavisisi loyi a nga la moyeni sweswi botseta a ku na vulavisisi lebyi nga tiyisisiwa leswaku ku vaakatiko va hetelele va yima na mudiriwa wa mali naswona loko ku ri hi ku vaakatiko va swi voni ku swi wa dyeriwa mali u fika a teka xitori a xi veka xi basa vaakatiko na vana va xikolo na vatswari na van'wana va pfumela va ku a xi pfarile ku hambi mabindza yi huma hi ku ta vohluvuko va wu lava mara moni meta le botseta a ni la ku ekisa yi tsarana hala ka hina ni ka ha ri nkarhi vutomini mani ya mahungwini ya misava hi khenseli swinene ku va mi hoxe xandla hala ka n'wina hi ta ku twa siku rin'wana sweswiwani yi mani ku byela kunakuna lowu omerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana risumati wa jimo wa xitlhango wa xingiritano wa xicecana makunelo wa ndandadzi loyi a ta ku la i Ike Ngobeni he kala a hi jesi rona leri ya vengeteri la a hi rona mpfukeli kala mpfukeli hi ngo vona mataxi lexi mi dirulaka la ka Afrika Wa Vulavula ne xitsongo ngome ni nga xi solva mi nge ni mi byela a ni mali ya xikolo yi nyamalarile tolo loko ni yingisele lowu nongonoko i nghenile mi yingisela ya mi akhawunti yi na 1 million mara a ni swi tivi ku yi huma kwihi se a swi solvekangi